Image Paul Miam give a quiet Kibiku, Tamkuman Tram Noxable in the Kurumzeri. Nasigi, Moruba Powder, Marpuni Twisuma, Nupilan Torum, Bank Macray, Kasinga BJP Manifesto Senator Yam legislation lobby from Panto Cray. Punjab Energy set the future hybrid team that painting competition saying Antokuna Manamatan Tokray. Lodena, New Era Higher Secondary School, Marixuba, New Era Week Palantorum, Panto Cray. Object Mapungwe Pau Lobby the Sea. How Kiva English singer Magamapan Kutrama Panda British colonial rule Amadi Makogi, Naitagi Kanbala Itiki Mayok the Lanteng Kiba, Manipur State Ki, Matona Parabi Imasing Nixingdona, Nasi. Matpuga Nitoi Suba, Nupilan with Palan Dona Kray, Mapungwe Torum de Nupilan Memorial Complex ta Manipulanga, State Kit Hakta Sinura Pantoke, from the Dutch Mr. N. Birena at Mitungland, Youth Affairs and Sports Minister that Paul Hawkip. Amadi Education Minister S. Rajan Anina Matang Sina Tormapu Amadi Economic Tungan Oina Oibegalona Atay Minister MLA Lengaki Makuk Tongba officials sing Amadi Prajamiam to Saryaki Mapu Eva Torum holding a Mawana Simister and Singura Nupilan Murtira like Katuna Kai Kunab Utke Togi Manusana Nupilanda Yumpam Oiba Dila Masu Utke Nasi Tondawa Naladuna Simister N. Birena, High, Hosic Ladybah Nupilan Complex, say modern complex, Oina Atuba Sango Lagani, High and Octopagalina. Complex, say known as Sango Nagina Lupa Kro, Amaga, La Contragi, Budget, Yamak, Dotuna Tamle, Hosic Mirona, Irabak Inamdam, Manipurgi Ning Tamnabagi Damak Amadi, Irandam Asikidamak, Lanteng Kiva Amadi, Tawai the Ponta, Pikraba, Atowato Singi, Matona, Marinjanbu, Nixingadabani High K. Semester Namakata Kivda, Manipur Nupising Matam Supuda, Matam Matamgi, Laibaki issuing Tangatuna Lagli, Makwina Lambda Mashida, Matiksana, contribution period Lagli, Aduna, Hausikti, Makwibu, Nuaina, Santi, Wena Lahen Bibasi, Tangai Fadre. Lambdam Sigi Nupising it Hiram Pagatnava, Dengakna, Tavaka, Paikat Kani, Amadi Paikatli, Singtam Animapta, Nupi Katil Kaya Sare, Prime Minister Nanda Modina Paikalakba, Tungan Skim. Gi Makada Kaitel Pambi, Imasing the Piva Yaba, Sentangia, Pidi Hainesu, Simisana Fondoki. Andaman border, Loy Targa, upon Siman, Moy Columboy, Maras Kulusandriana, Saint Minelgi, Nakanja, Chow and Nungu, Mamin Taraka, Lake at the Kaikum River, Begas the Maharaski, Nakanda, Narashim Maharazamadi. Alum Matambugi, Sahitari Dakoda, Awata, Tono, one of the quietly modern warfare, Lokipa, the Hirasundagi, Seshugas Haga, the way say. Canonate, political game, that they say. The spirit too. Madonasi, mirror the nation memory. Manipuramadi, Manipuri Mapanam the soup, Patok, Nariba, Barpunito, Suvan Pilani, Torum, Tongan Tongarba, Lukian, Sindurangasi, Tawal district, Mapunga, the soup, Patok Nakray, Ningombam, Apun Manupi Lukna, NIYC, NYPC, NUYC, Amasung, SDC, Tawal, Ningombamga, Kusamnarga, Marpunito, Suvan Pilani, Torum, Nasi, Ningombam, Sanaka Telgi, Mipun Sang the soup, Patoki. From Aduda, Tawal College Principal Okram Zao Devi, Tawal Municipal Council, Ward number 10, Hani Councillor Hijam Jamuna Devi, Leka Edugi Ahal Uribus Singh, Atopam Mike Park, Okram Sana Amade, Atopam Angubina, Marueva, Mitunglen Singh, Oina Saruyaki. Tarangi Saruk Amo Oina, Nasigi, Mitunglen Singna, Lusingduna, Nupilangi, Mitam Potora, Laisu Katunai Kaikum Woodke. Akang Haikianasu, Nupilangi Matanga, Sandok Wapum Kiasu, Yam the Tumke. Nupila Lamzel Lamasu, Lamtadna, Makok Matangtar, Singda, Malamatum Singsu, Yantoki. Katilika Women Development Association, KWDA, Amasung, SECD, or Sinduna, Marpunito, Suvanupila, Torum, Nasi, Tawal Katilika, Mamang, Lekai, Supangtoke. Tom Aduda, Sandel, Tawal, Tenopulamasung, Kaksingi District, Consumer Disputes Redressal Commission member,
लाइसम लक्ष्मी देवी ना अथोइब मिथुंगलेन KWDA गी हानगी प्रेसिडेंट लाइसम सकमसा देवी ना थोरम मपु अदुगा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 3 गी काउंसिलर पुयाम जोतेसोर मैतेना अखनब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखि खानोंपुंग अपुनबा नुपी लुप नुपी खुनाई चौखट लमजिंग लुप Minority Women Development Society Muslim Women Development Association हाइदब इमा लुप मरीना सिंदुना मोरेगी इमा कोंगदोंग लाइरंबी हरावबुंगदा सु मरपुंगनि थोइरक सुबा नुपी ला नुमित थोरम पांगथोखरे थोरम अदुदा TH इबेमहल प्रेसिडेंट खानोंपोक अपुनबा नुपी लुप TH जमुना प्रेसिडेंट नुपी खुनाई चौखट लमजिंग लुप जुबेदा बेगम प्रेसिडेंट Muslim Women Development Association अमदि नूरजहान बेगम प्रेसिडेंट Minority Women Development Society सिंगना मरु ओइबा म्युसिंग ओइखे ngasiगी मरफुगनि थोइ सुबा नुपी ला नुमित थोरमदा मोरेगी तोंगान तोंगानबा CSO सिंग MCM एकोडोम MMCM अमदि MSU टेक्निकल डिस्ट्रिक्ट कमिटी गी लुसिंग सिंगना सरुक याखे थोरमु सरुक अमा ओइना इमा सिंगी ओइबा लमजेल मसु पांगथोखिबगा लोइना लमजेल अदुदा सरुक याखिबा इमा सिंगदा खुदोल पोट सिंग अममसु तमके लमयानबा इराबोना लिंखत पिरंबा ऑन मणिपुर नुपी मरुपना नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन गा खुसमदुना नुपी सिंगिदमक पार्लियामेंट पुथोक्तुना इंडिया की लेंगाक लोन अमदि अतै हिरम सिंगदा चामदा कुंथ्राहुमद रिजर्वेशन पीगदबनी हाइना तक्सिनदुना लागलै संगसिन लखिबा खोंजंग अदुगी कानाबो ओइना म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत ग्राम पंचायत नसिंगबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संगी मिहुत खनबदा चामदा कुंथ्राहुमदोइ नुपी सिंग रिजर्वेशन फंगबा हौख्रे अदुबु लो सेमगदोरिबा लेबाकी वारेप लौगदोरिबा असेंबली अमदि पार्लियामेंट तदि नुपी सिंगी रिजर्वेशन असि फंगंगमद्र लैरि अखोइ नुपी सिंगना अखोइगी हक असि फंगहननबा अखोइ पुनसिनदुना तक्सिनबा मथौ ताइ हाइना एस जॉर्जनी इंचार्ज नुपी मरुप मणिपुर स्टेट ना फोंदोखरे ऑन मणिपुर नुपी मरुप सेंदुना कक्सिंग वाइडी वार्ड नंबर 3 की कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा मरपुनी थोइ तक्सुबा स्टेट थाकी नुपी लाल निक्सिंग थोरमदा थोरम मपुसिंग ओइना सरुक यादुना सरजनीना वाफम असि फोंदोखिबनी सरजना मखा दादुना हाई ऑन मणिपुर नुपी मरुपना नुपी सिंगी हक कन्ननबगिदमक सही खुदिंगी नुपी लाल निक्सिंग दुना अखोइ खुदिमक वखल तामिननबा अमदि अखोइगी हक अदु फंगननबा लेपतना होनखि गदबनी हाइना फोंदोखि ngasiगी thoram aduda M Saki president nupi marup Manipur state S Kenaton president nupi marup Kaksing local KH Roma candidate CPI Kaksing assembly constituency singbana singna sangnai rabi kayana thoram bapu sing oina saruk yakhiba thoram adugi aduda nupi langi lusingbi ima singi amadi lamyan ba irabot ki mitamda laikatuna ikai khumna basu utki नुपी लाल निक्सिंग थोरम अदुदा CPI नेशनल एजुकेटिव मेंबर डॉक्टर M नरा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी L सतीन कुमार XMLA TH टोमन सिंबा CPI के सिंबा क्यासु सर्व याखि लमदम असिगी सेमिलोन फगतनबा होनबदा अखोई लमदम असिदा लैबा मिपुंग खुदिंग पुनसिनबा अमा संगी मदुतदा अखोईगी हिंगनबगी लांथेंग माई पाकनी हाइना UNLF की हानगी चेयरमैन RK मेगेना फोंदोखरे ngasi नुपी लाल कॉम्प्लेक्स दा नुपी लाल नुमित का मरी लेना इकाई खुमनब उतपा लाखपदा ना हाई लंदम असिगी इकोनॉमी फगत हनबगी मरु ओइबा एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्नाइज वहनबदा नतना इंडस्ट्रियलाइज वहनबा मथौ ताई लोइनरा लंदम असिगी सिंगी मफम सिंगदा थोकलिबा पोथोक सिंग कम्युनिकेशन गैप लैबना मियामदा योहनबा ngabdibasi पब्लिक इनिशिएटिव अमा संगी मसिदता अखोइगी इरमदमसे इरोमदम लेफ्ट समगमगनी मांगना मखा रादना पामुसिंगदा फोनोखिबदा सही कयागी ममांगदगी हाइदुना लाखरे मदुदी असिगुंबसी सरकारना तौबिरकनी हाइबदी अरुबो ओइगनी सरकार सिस्टम असिदी फेल सिस्टम नि लोइनना सरकार की फंड मयाम अमा अदुसु ग्रासरूट लेवल दा ngasi फावबा यहनबा ngamdri asigumba system asida aikoi mipan tangbagi kanaba leite maram asina mipung khuding wakal taminaba changi haina su mangna makhatana phongdokhi lepaksi ekoi lepaki senmit economy si sakon si hai tarbo ite number 1 ekoi economy yopam oiba agriculture sa masi modernized otai industrialized otai adubu मसीदा हिंगीबा खुलम सुरग हिंगीबा लोमी सिंग मिशन कच्चा बनाता मेकनाइज सा प्लस अतेती में चिंग देगी फोटो में आमले सियो पंगम दा
communications. Public initiative Manipur hauki pung kunmari da mioi trama pan namna COVID-19 positive oiba thena kre mioi amana lekhidre pungkham asida apunba mioi listing amag chani ga kuntrama thoi COVID test tauki bada mioi trama pan COVID positive oiba thena kibani ngasigi COVID positive oiba gi sang sada amag dasming manga yoki state sigi oina COVID laichat chandrok padagi ngasi phawra apun mioi lakh tramari ga listing kuntra truk ka chani pan kuntra mari COVID test taukre test tauki ba singi manungda mioi lakh amag listing kun ga manga Sangwa trauma COVID positive oiba thengna ki mioi lising abu sama pan mawdra na laikidre ngasi mioi trani pa nabu faduna research toki badagi apunba COVID recovery tawkhraba migi maseng lak amaga lising kun doi chamaga mawdra ka te sukre hojik state asida active case ta mioi chahum kun mari leire Manipur gi COVID naba phabagi sangna sada mawdra ni pan ga dasmik trauma ni lakatoriba traithoi suba Manipur Legislative Assembly election da Bharatiya Janata Party na Mikhal Thengnabada Sinagdaba manifesto sem nabagi miyam na BJP na lenga pairak pada tahunding ba thabak thoram sing miyam dagi session lobagi thoram ama ngasi Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki manifesto committee 12th Assembly election Manipur na committee asigi members su oiba Kaksing AC ki MLA Bangalore Brameshwar ga kusam naduna Sinduna Kaksing Assembly gi Kaksing Sumak Laikai da leba General Hall da pangtokre thoram aduda Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki manifesto committee 12th Assembly election Manipur gi convener retired Lieutenant General LN Singh BJP Manipur Pradesh ki Vice President N Nimbus BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Organization Abhay Kumar Giri loinana Hairok AC ki MLA Dr. Thoksom Radheshyam Kaksing AC ki MLA Mangalam Rameshwar Manipur State Minority Council Chairperson Anwar Hussain amadi BJP Manifesto Committee ki members singna mathang sina Chief Guest President Special Guest of Honor amadi Guest of Honor sing oina saruk yakhi thoram aduda Chief Guest ki warul pedro retired Lieutenant General LN Singh na BJP na lusingba lengak asina mamangda party amatana tawkhidriba bawongda miyam dagi karigidamak lakadriba traithoi suba Manipur Assembly Mikhalgi manifesto sem naba session sing lawribano haibagi matangda wafum kya phongdokladuna state asida lengak liba BJP lengak asina miyamgi damak paikhat liba thabak thoram sing loinana Manipur da BJP lengak lakpadagi honglak liba ahongbasingi matangda singthadna wafum kya su phongdokki Infrastructure haibadi lambi railway line masi yaudrabadi leibak ama jati ama chaukat pe yate aduna hojik akoi ki sarkar chahi manga site thamne yu ban laigibra laigide an macha khara ka tauge blockade laigidra thaina blockade ka kam kri laidana koi kam warame ban laidana koi kam warame nungang samay matam da loni yumda icha isu ichini na lo hanjilla bra ina pakat narama hojik madugi do leitre Hojik India ki awang nungpok namdamda phong sariba issue oiriba afaspa asi umang da sanagadaba lo amani haina Kaksing AC gi hana MLA oramba Y Surchandra na phongdokre Manipur da Kaksing Assembly constituency na khwaidagi sakhutba henba Assembly constituency ama ohenabagi pandamda hana Kaksing AC gi MLA oramba Y Surchandra ga Kaksing YD gi Praja Singh ga Kaksing gi development gi matang da khanani nabagi mpham ama ngase Kaksing YD kongoi community hall da pangthop patrom amada wafam sing ase bahar phongro kibani Y Surchandra makha taduna hai afaspa si state na disturb area lauthokpa mafam sing khakta da sanagadabani honorable ex MLA ex semester o ibobi singagi matamda segment tareta lauthokpa ngamlaga hojik lauthokpa ngamdribasi panli blengak asiga son mani masi khangna praja singna munna khantabiduna afaba mirep khanbagi matam oire haina miyamda appeal tawki loinana hojik panliba lengak amadi Kaksing Assembly constituency gi MLA oina laibasi totally fail oire haina su bangna phongdoki Kaksing waidagi yamlaba miyamna saruk yakiba mifam aduda hana Kaksing Municipal Council gi councillor oiramba sing DCC Kaksing gi Vice President Alauddin Elais Iboton amadi YD gi ahal oiraba mioi ahumna president member sing oiki
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ 100 ꯂꯣꯝ ꯀꯠꯆꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 962 ꯉꯝꯖꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤꯕ ꯅꯤꯖꯈꯤ Kaksin Kerala Iripan Ocean, Sora Ocean, Vijay Ocean, Palen Ocean, Mayan Ocean, CC, Kitan Ropo Pirumu. Lazama, Tana the River. Kain Tana the Kai Toxic Kai, 10% toxic theory. Kain higher than the sea, Kain higher than the Kaksin Man, Emma, I go to Hillcoat village, Atuaka, Nanam, Singing. Kaksin Kendra Tongan polling But Singdagi Lakpa Youth Sahum Romgi Oiba 1-day youth conference ama ngasi Kendra Sigi INC intending candidate Oiba Catherine Kennedy Singi Yumda Maki steering committee gi advisor Labuk Tongbam MD Gaizaudin Amadi President KSS Achong Singha Galoinana committee Sigi members Sing Yauna Pangthokre Nipam Aduga Mari Lenana KSS Kennedy Singna Polo Kibada Lamdam Amabu Mapungpana Sakot Hanbada Youth Singi Charaba Saruk Yagadoribani Lamdam Dugi socio-economic ifyum Panda Thamba Sanabunda Mai Pak Tuna Mingset Purakpa Lamdam Sik Dagi Nisha Maru Pukna Manghanba Haibasi Youth Singi Charaba Taurangni Makoy Yaudana Mai Pak Pangamlo Haiki Youth Singna Ima Lepak Na Natraga Lenga Hilu Singba Singna Makoy Kari Taukiber Tawikre Hangduna Laibagi Mahuta, Ikoina, Imalebaki, Namakari, Taukrabage, Hangjaduna, Tabak, Pakatpa, Youth Sing, Mikap, Tokpagi Matam, Wire Haiki. Tom Asigi Loshilakpada, Mahapu Mai Pahanaba, Yam Gilu Singba, Ama Uhendaba, try to Shiva Manipur Legislative Assembly Mikalda, Mai Pangnaba, Youth Nifugi Eva Committee, Ama, Sam Kibagalona, Akanba campaign Chataba Horgani Hivagi, Warepsu, Loki. Kapsinda Port in a Kennedy, Alu, so Natalika. See, Kapsinda wearing a Kennedy support. Carigino, why? When Hamina, Carigino, Madame, Aquaida, Samina Yagado, Miyama, with you down. I know the height of politics has he and Canada. Oh, in a popping and then police. Levaki, Halaga Mayungi, or Katola, I see, Levaki Shivato, Tolebia, Lupi, Epathy. Nasai Laiva Kennedy, we get Toleba Maya, she's the best among the equals. Manome to the quite from you. Ganjab Energy said the future Hiver Timda Ngasi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na sponsored Troga Alliance for Development Alternatives Manipur Adam Kaksing the Sinduna painting competition ama Angan Singh Eco Park Kaksing the Pangthokre painting competition asi category ani haibade category A da class 4 dagi 7 amade category B da class 8 dagi 10 haina khaidokuna sangdam dakhe category A gi na sangdam naba adada makok mathang ahum suba takraba singdi ahanu question da the comprehensive school oinam gi mahairoi bikrama laurembam anishuba position na Assam Rifles Public School sabungbam kalpana devi amadi third position da Padmaratna English School gi S bikishan na taki category asigi oina competition consolation prize mahairoi manga da pk sangdam naba asigi category B dana Mary Immaculate Catholic School Kaksingi Pukrambam Linthoina Hanbu position Padmaratra English School gi Y Paikhombana Anishuba Amadi School Simaki KS Ice Rosie na ahumsuba position taki category B gisu consolation prize mahairoi manga da pk competition nasida makong mathang ahumsuba takraba singda selimana lupa lising ahum lising ani amadil lising amaga loinana certificate su kusinake Amarom desu Ganjab Energy said the future Hiver team asida MSPDCL na sinduna Satrakba Energy Conservation Week ki saruk ama oina ngasi Secure Office Building Complex ta energy bu matongkram na mahaloi dage amadi kangadage haibagi matang da painting competition ama pangthokre class 6 dagi 8 amadi 9 dagi 10 gi mahiroi kyana ngasi painting competition adra saruk yake Hiver Energy Conservation Week ase hokiba December 8 dagi palan tongduna lakmani December 3 fawba Energy kanba amadi niyom sumna sinabagi matang da tongan ba thoram sing pangthokani haire
थौबाल ओक्रम वांगमताबदा लैबा न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल की मरीरक सुबा न्यू इरा वीक पालन थौरम पांथोक्तुना मना मथुम सिंह येंथोकपगी थौरम ngasi स्कूल असigi ऑडिटोरियम दा पांथोक्रे थौरम अदुदा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मणिपुर की चेयरमैन डॉक्टर लमाबम महेंद्रना अथोइब मिथुंग थौबाल की जोनल एजुकेशन ऑफिसर अरामबम अनिल कुमार थौरम मपु अदुगा न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल टीएस कुमार अखनब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा मिथुंगलेन सिंगना स्कूल असigi साइंस लैबोरेटरी सिंग संगाकी लोइनना स्कूल असigi मरीसुबा मैगजीन शो फोंके तोंगान बा स्पोर्ट्स कल्चरल लिटरेरी दा अथोय हेन तानबगी वीक अमा सत्रपगी मकोक मथंग तारबसिंगदसु मना मथम सिंह यंथोकी क्लास 11 अमसुंग क्लास 12 के एग्जाम सिंगदा टॉप 10 तारखरबा महिरो सिंगदसु साइटेशन अमदी असम खुदोल पोसिंग पिदुना पुंग थवतके न्यू इरा वीक अदुदा हंदकता पांथोखिबा इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट दा विनर ओइरखरबा स्कूल असigi सानोर सिंह अमदी कोच लोइनना स्कूल असigi नुपा मसा अमदी नुपी मसा की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021 नुपा की बेस्ट टीचर अदुगा नुपी की बेस्ट टीचर बेस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की मना सिंहसु यंथोकी ngasi sinjamai da leiba relief center for the welfare of differently abled persons manipurna imphal west ki karam awang lekai da tha manga gi skill development training program on handloom entrepreneur for OBC amadi EBC candidates singda certificate sing yanthokre training ase national backward classes finance and development corporation NBCFDC a government of India undertaking ministry of social justice and empowerment himkon simla amadi ratnapit guwahati ga pullaga pangthokpani training program ase NBCFDC na sponsor tobani ngasigi certificate entokpagi throm aduda center asigi project consultant mayengbam Bikram Luwang amadi program manager M Premier Singsu saruk yakhe lorok pantha loisilakpaga loina labuktagi gari singna purakpa leikhomna लंबीदा साइदुना लैबदगी गाड़ी क्या खुदोंग थीबा थौदोक थोलकपा अमदी लेखोम सिंगना ओफुल होलगा एनवायरनमेंट की फिवम सोलकपा याबगी दगी ngathoknabagi namak ngasi kaksing ithai committee na maruaina sin langduna Grace Cottage Academy gi Mairoi Singh Victoria High School gi Mairoi Singh 1984 metric based kaksing high school gi member Singh Juvenile Association gi member Singh amadi Laurel Farmers Association gi member Singh gi matenga loinana Grace Cottage School mapadagi Laimangai Singjil Pawa kilometer Marirom Sangba Lambi Taramba Lekhom Singh Lokot Pagalonena Lambigi Nakal Songjil Lamba Singh Kaktatuna Sit Chenokre Lam to Sangbagi Thorum Gamari Lenana Kaksing Itai Committee General Secretary Waizo Gamar Singh na Pungro Pada Itai Maru Kongase Kaksing na Kundarak Paga Sago Naduna Laklava Kong Amani Kongasigi Mapan Kaksing Praja Kiana Tang Bada Natana Hojik Irengban gi water supply scheme amade Loksigi nga yok liba Lomi Singi Thawai Kong asigi singna oidibani Maram masina Praja Singna Kong asi phajana thamna bahona si Kong apala tariba khunja singna plastic ki oiba pot sai bottle amade phatta hudi khada biriba asi tawbigano haina mangna appeal tawki lonena Kong asida kaithel macha amadi Kaksing khunjai da sariba dam asina ising phajana control tawbiduna irengban amadi loksi ngami prajasing gidamaktasu ising ya awaba pidanaba honaminasi haina phongdoklaglei ngasi social service asi sinlangwada sel thongwi pangalgi mateng pangbirakhiba khwai khudingmak busu Kaksing ithai committee gi maikei thagatpa phongdokki Barma Sugno Road ki lambi paringi sarup ama oiba Sugno AC gi manung sanna leiba Tangjeng Kuno amadi Wapokpi anigi lonabada lariba thong ama namthakibana gari chatpa yaraktabdagi diversion lambi ama oina miyamna hojik chanariba adusu amuk ka hena lambi namthakiduna gari sing chathok sasin tawbada khudong charaktabdagi ngasi social activist amadi Sugno AC da BJP gi intending candidate amasu oiba Thingnam Ibomcha Singhana lusingduna Pangaltabi Gram Panchayat ki Pradhan Ningthaujam Indibara ga loinana phibam Soklaba lambi gi saruk sing JCB sinor semjing khare matam kaya gi mamangdagi yadanu larekliba main road lambi gi paringi thong macha asi athubu matamda semjin binaba lamdam dugi miyamna mari leinaba singda haijak kharbasu ngasi phawba semjin biraktab si laibak thibani athubu matamda mari leinaba singna thong semjin binaba su phongdokhe
Mamangi Sayolda, Tamil Nadu Kunurda helicopter kaibda me traum doi laikibda yaukiba Lieutenant General Harjinder Singh mafam ngasi Defense Minister Rajnath Singh MOS Defense Ajay Bhatt amasung Armed Forces ki Chief Singna aroiba oina ikai kumna bot khrei Army Chief General MM Narvane Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary Navy Chief Admiral R Hari Kumar amadi atai military officials singsu tramda saruk yakhi Lieutenant Colonel Harjinder Singh Maginupi Major Esnes AP Manages retired Amadi Masanupi Pritkaur Thanami Sarwi Pauda Hero Indian Super League ngarang saniki matching da ATK Mohan Bagan ga Chennai FC ga goal amum chenaduna draw oikre atopa match amadana FC Goana Bangalore FC bu aniyamada maithiba pikre Satriba League Asi Contract Suba Match Gasino Vidang Pungtre Makai Tabadagi Tilak Median Stadium da FC East Bengal ga Kerala Blasters FC ga Sanaba Hokre Hayeng Kunganipan Suba Match da Hyderabad FC ga North East United FC ga Nibidang Pungtre Makai Tabada Athletic Stadium Bambolinda Sanaragani Point table da Mumbai City FC na point rani thoi phangduna ahanbada Odisha FC na mapan aduga Chennai FC na nipan phangduna anisuba amasung ahum subada lairi hauzik aroibada maroi pa amur pijari marpu ni thoi suba nupi lan thorum pangthuk nakrei Kasingda BJP gi manifesto seminum damak niam dagi session logi thorum pangthuk krei Punjab Energy Save the Future Highway Team da painting competition sing pangthuk tuna manamathum yan thokrei Loyana New Era Higher Secondary School gi Marirak Suba New Era Week Palan Forum Pangthokre Gasigi di Image Padam Sandok Seba Matang Asu Lojire Miam Amukhanna Khurumjari